Kau ke apa mah ke pegah kita ko ram jada. Kapal lelong baru tak bedah memuka bengah halam tarah kami tak pakai tanyo. Nya putra kai komelong. Panepah kadang nakar hu boh tertu. Panepah ke man. Kadang kata kau ke apa mah ke pegah kita ko ram jada. Kapikir wak piap sabe ka pegah kita ko. Ikem nya kuno piap kon tingkat-tingkat boh tertu. Nah, nyamban laju. Tingkat 3 kilo tapi hak merasa. Jadi hana sakau ke lagi kah. Kah hana peng. Jadi kah hana wana peng berarti kapik boboh tertu. Kah hana sakau ka pegah kau sakau kah. Memang kah. Nyampi pempeng mah kadang kacok. Dalam celeng kapro. Kayak pegah gelung ngono kah. Sakau piap boboh tertu. Jadi tingkat-tingkat tak piap boboh tertu. Boboh 3 kilo piap matro. Jadi hana tetres lagi kah.